Football Titi part zanga somsari panina ngai thavele don ta ila Galatasaray hian Turkish League an champion an lom dang dai hlea European club van tlangina an tidan pa ngai kongpui dung zoa an pare nuwa tuipuya longa chuangin an mani tantu tenen an champion hi an lom zui le ani Galatasaray hian an mani tantu tenen champion lomna party ro pui an nei ani bera khomwal le tuipuya sa hokin hun nuam le chin chia tlak tak an mang ani Jesselingard hian kumsang ni somni pani ni puilai khan Manchester United chua sanin Nottingham Forest azoma Nottingham tan season khat chau mangin kumsang ni somni pathum ni puilai atangin club nei lovina omzuya ma se ni kumsang ni somni pali February thla atang khan South Korean club FC Seoul azoma tun thlengin he club a hian a khel zui ta zel FC Seoul tan hian match somli pani kheling gol soma khungtowa assist tumli anei telbok ma se team ta na athote a contribution te aya lansar puizok anei meka chu a hairstyle thar hi ani Korean mi pahau hairstyle a copy ti lo thei lovin Lingard hian style thar aneya lom a hlo phian he thil hi thil ro pui te chiam ani lova then khat phei chuan haulam taka kan ngai hial mai theye ma se kan omna hmunin keimania ngong anei ve thin ani ti lantir tu ania Korea khelo sela Lingard hian hetiang hairstyle hi apu kher lawang ma se omna hmun son po a style tidang lam ve lo mishing anom ve thowa chungzinga chuan Lingard hi chu atel lo thung ati thei ome Manchester United hian tun seasona in elna an khel tur angte an khel zo vek towa chuwangin an ro manna omsa zuin post season tour an nei chun zoma hetai hian Malaysia zinin Asian All-Star team an machona sikhat fain United hi an tlom golam chun khungtu hi Myanmar forward mang ruin ania United hian Asian player te laka hian goal an khung theilo tluan thak ani amoriman in khelzoa soin he team hi ka kai hroi masak ber tuma tang khan kan performance awanga in thiam lo na ka nei reng ati ani United in an nei lo teama player te hi Indonesia Philippines Cambodia Brunei East Timor Laos Singapore Myanmar Vietnam le Papua New Guinea atanga lak khom te ania United hian player no pang kheltel tir bok ma sela Rasmus Højlund Kobe Mainu Patrick Dorgu Casemiro Ugarte Diego Dalot Harry Maguire Onana te bultan tua antela an ploma wanga an sel loi po hi thil om takani achan chu chak thei tur khopin an player thate an lu tamtir Rio Ferdinand hian TNT Sporta pandit na atho acho sandona kumsomli parukmi English center back thin hian sumdona kong dang zo adu awang le achung kwa hun tamjok man adu awangin hetiang thutluk na hi asiam Ferdinand hian YouTube channel aneya chu he thu bo saila hian mi makta duai khat point pathum pani in unsubscribe towa a channel kal tlang hian video sang ni chuang ati chuak to bok amang tangkai leya hei ba ka hian thomno manga sumdongin aminga 5 ti amanga khelmul pon lama sumdona mumal takin akal pui ani Rio hian TNT Sporta hian pandit na hi chawsan don ma sela pandit na shimshim hi a chawsan hlen don ti na ani lova lo kir le thayani ma se chu ero malam hunin ashilang Paul Pogba hian apa in azir tirna chungchang ti hian asoyani kha Manchester United ta lo tam tak ka nei nuwa ka lo lak masak ber tum khan ka hlim hlea ti chuan kapa hna ka kala ma se kapa khan ti hian minril ka fapa isum le pai te hi khoral mai suang che party te azawanga imi khwalte an kalbowanga engkimin an hnu chon mayang che tin ahun lai khan aom zia ka sathiam lova ma se boina le har satna ka to chi khan ka sathiam chiang le hun har sa ka to line ka thian tam tak chuan enge ka anti an ngai sak lova ama zonga min ngai ven tu te kha an re hlea ka nei chun chu ka chung kwa ani ta der mai ati ani Paul Pogba hian retheya nun mandan athiam thin ani mai thei mi hlotling taka achuaka ma se mi hausa ni chunga nun mandan ero athiam lova a hau sakna chen tur aom lo nuwa avela chetla thin te an bo zo de uveka atopa chuan achung kwa bok ama tuam hlom tu ama nena inzomna tak nei om chun an nia Pogba hian nuam chen thei ani laya anun mandan kha har sanna ato nuwa a then rual ten an thlau thak nuwa a hrethiam ta chawa a hrethiam tlai kha apoi hle
nun kho har na in a chen chil na saman hle a beidon na ruama thuk takin apil lo chau ma se chung ko hlut na langin pogba point malam apan theita a tuna pheichon in khele thei turin a in pe thokhat towa club von lai ero anei ri lavani Jose Mourinho hi Turkey ama kom tu ten Champions League a kumsari chung itel talova tiin Champions League a ain nam hnoi lo na arei to na mangin zona an zot peka pati ti thiam Portuguese pachal hian moi zetin achang let tun hnai kumsari chungin European competition final tum ni ka khela chumi omzia chu Turkish football chanchina European competition final in khelto zong zat ain tun hnai kumsari chunga final ka khel hi atam jok ti na ani atia Jose Mourinho hi chu atong kam te hi adang dai thin mange tia kan lom em na phena hian thil lang chiang tak kan soilan kha tak si chu thil a hre hle hi ani a hriat na azaw leya Turkish football chanchina an club ten European competition final tum khat chau an la khel ti hi a hrekhia wani Turkish club te Champions League an la champion ngai lova final po an la lut ngai mi lova Europa Conference League po an la champion lova final an lut ngai mi lo bok Europa League UEFA Cup ti thin ni boka ero tum khat final lutin an championa chu sang ni kuma khan ni in Galatasaray an champion ani chu wangin Turkish club ten European competition final hi tum khat chau an la khela chu Mourinho hi chuan a hrekhia wa a hriat zawa wangin chhana tur anei thata ani Mourinho hi pangai nom big ani theina poimo tak pakhat chu a hriat tam em na hi ani Ronaldinho khan footballer thiam bik ni tura a in zirna awi amang tangkai viau thin ani ome ti hian a soya naupang mai kani lai khan ka u Roberto nen kanin khel dun na sa hleya parka te naupang dang te keima aya u te hauzinga te khan ka in khel ve thin bok ma se khati lai huna khan naupang dang te an ha nu anin khel pe to lo nu khan ke khachuan in khel chak na kala nei tlat zela in khel zel kadua ma se in khel pui tur naupang dang anom lova chuta chuan ka ui nen khan kanin fiam zui ta thin ani ka ui bom nen ngei khan bom kha defender ha theilo ang mai ania chu wang chon ka kianga kom tir de urenga kholaya ka chhar mai ma ni sela Brazilian ui dik takani Brazilian ui te hi chuan football hi an ngai na hleya bom po kha chu tiang chia chu niin ani kha dribbling zirnan ka mang tangkai hle chu ba ka chuan skills dang tam tak ka thiam bel theina tura in zirna tangkai tak ani tel bok elastico skills po bom hi atuar tu masaberania Europa ka in khel lai te khan defender then khat chuan ka ui bom kha min hriat chuatir thin ati ani Ronaldinho hian in khel atui hleya ano pandeu lai khan ani anga in khel rei pe in khel na sa pe no pang dang an chen na mun vela khan anom lova chu wang chuan a uya tangin thiam thil tam tak apo chuak ta ania mi then khat chuan in khel pui tur ka nei lo tia chol hadam an than mai na tur nia langa khan Ronaldinho hi chuan kong dang dapin awi amang tangkaya tuina tak thila hi chuan kong hi kan zong zel thina chu Ronaldinho football tuina po hian kan muta ani elastico skills anti hi mun then khara chuan elastica anti thin boka he skills hi thalaka kan mu ang hi ni in ball achuak zonga thai zuaya thai lu le ngal ang chi ti mai te ang che dran ngai ve de una skills te po ani ang chu a ming la hrelo te po kan om mai theye elastico ani ball kaltir tum lo na lama kalma sak tir jok nuwa duna muna ball kaltir le si ang chi kha ani Ronaldinho hian a ui bom laka khan amang ma sabera anua player thapui pui bum nan amang zuita ani mishing atang chau lo hian skills sang hi zir thiam thei ani ti po alang chiang le o me football khovela defender ro pui berpol center back thaber te jinga soi mai ningai lo Alessandro Nesta khan Messi le Ronaldo te hi ama chon ve towa chuta tanga angai dan chu ti hian soya Messi le Ronaldo te hi ka ma chon ve towa ate zok hi amak hle mai ti vong tlak khopa turu ani ma se pakhat zok hian kum khata gol somli akhung tling thina an pahni hian an kong ve a an thatokin an ro pui hle ma se du ka thlang don ani chuan Messi ma chon lo hi ka thlang zokang ati ani Nesta hi chuan Ronaldo le Messi a hian Messi ma chon a hu phur zoka
ton hriat a nei tawna in duh thlan tur a siam te pawh a tih thei awm e Messi hi Ronaldo ain a dah sang zawk tih pawh a chiang ani Arsenal tana gol khung tamper chu an legend Thierry Henry hi ania ani hian tuna Arsenal kai hruai tu Mikel Arteta a hmuh dan ti hian soin tuna Arsenal team a hian kalom lo thu ka soi lova mi puitena team chungchanga zona an nei zui zel ero thilpa ngai ani Mikel Arteta bultan dan adu ang team anei sa lo ziate ka hria a chu wangin team din nan a lo bera tumthum tumli veltal transfer kongka hon a hman a tula chuta chuan adu angin engkim a thlak danglam theidona manager te hi team ngel nget tak din tura kan duani chuan hun kan pek a tul thin ani kumthum kalta kha clear ki rila Arsenal hi nomoi pakhat tal emo final tal emo chutianga lotlin na chu kengtel turan ni Manchester United hian kum nga kalta khan final tum nga an khela chuti chungchuan United hi mi zongzongin an nuizat kumthum kalta khan Arsenal hi khoya nge an om final po an thleng lova chuwangin mipuin zona an nei zui zel hi ka hrethiam hlea champion no moi choi ngei tura in elna tak tak po phak an ni ngei atulani atia season thumliam ta khan Arsenal hian a chaw rualin English Premier League ka point somriat pahnih nei thin ang an nia chu tu nai season thuma champion team te point lo chua zat ain atlem jok chuwangin Arsenal hian point an la hlo chuak tam tok lo ti alang theya chu ba ka chuan sangni somnia FA Cup an champion nu khan season tluana in elna khel thina an champion le tamia lova FA Community Shield sangni somni pathuma choi ma sela hei hi chu in elna puitlinga chiar ani ngai lova chu wangin Arsenal hi Arteta hian nasa takin atim hason kan ti kara Arteta hian no moi a hlo chua pui lo na arei lu tuk towa soiselna atok fo te hi thil om takani Thierry Henry po hian Mikel Arteta hian team din nan hun amang tam tok to e chu wangin a champion ve to turani final tal lut ve to ro se ati ani deuh bere Matthews Cunha hian Manchester United azom don ti kan soi to kha ma se officialin alazom lova heti chung hian Cunha hian ti hian a soi der to step dot le kai kamamo ti ka chianga champion no moi choi ngei tura in beina tak tak ma chon ka duwa thil lian tham tak atan chona ma chon ka du chumi tur chuan theina po ka nei ati ani Matthews Cunha hian United apan chan chu champion be seina anei wangani Arsenal in Spanish midfielder Liverpool somna nar to tu Martin Zubimendi an lalu dona Real Sociedad midfielder hian medical test anei don Zubimendi hian release clause pan maktadwe somnga pakhat aneya hemi mang hian Arsenal hian an leidona Zubimendi po hian Arsenalina contract an si mu athupungin apom to boka medical test apal tlangani chuan ziakin inremna tluantling an daang Arsenal hian an player nei sa zinga Bukayo Saka William Saliba Gabriel Leandro Trossard Thomas Partey Lewis Kelly le Ethan Nwaneri te contract zia tharpui tumin an dor meka an player poimo te hi thun nge an tum hle German club ro pui Bayern Munich chuan tun seasona an elpui lian ber Leverkusen defender poimo Jonathan ta an la luta Jonathan ta hian Leverkusena a contract nei mek a hmang zodona free transfer a laklu thei tur zinga tel ngar ngarin heting kara hian Bayern hin an dora inramna tluantling nei theita in Bayern hin kumsani somni pakwa thlengdai contract Jonathan ta hi an zia puya kumsani somni pakwa juni somthum thleng an contract zia hi anung don ani Bayern Munich CEO Jan Christian Driesen chuan tar langin Jonathan ta Bayern Munich ka kan lalu thei hi kan lom leya ani hi international player ton hriat nei thani in top level player ania ani hian kan tima hian nge le zualna chakle zualna a thlen ngei kan be se ani kan tlar nung ati chak zual dona ani hi kan tan man ro thabik ani don ti in asoyani German defender kumsomni pakomi Jonathan ta hian kumsang ni le sompanga khan Hamburg katangin Leverkusen hi azoma Leverkusen a hian awanglai hun tha zongjong a manga Leverkusen hi Zabi Alonso na kai shoi nuwa Jonathan ta hi langsar zualin player thazoka achuaka a that zual na hi Bayern hian muin an la luta ani Nizan Khan Europa club level in elna UEFA Europa Conference League final khelin Real Betis le Chelsea anin machona in kheltran ma in final khelna mun polana team pani chantu te intibuain kut an thona sa leya
man ruati chiat le inra saina an nei manual police lamin an thel ngai khopin an khosa a mi somni pariat vel polisian an manani ma se final match ero ati boy phak talawa ahun taka in khel an tran theya final match in khel munam taka hian Spanish club Betisian gol khung masain minute kuana isco ball pek fing taka tangin abde ezal zuli chon Betis tana khunga Chelsea hian farsa fa an sipur su theilovin hun chan vea Betisian sikhat fain man ruaya Spanish club hian bulan tran thazo kani ma se second half a Chelsea in siam thain ma an son leya goli khungin an le thal zui tabok minute samruk pangana kolpal mara ball thlo du thu sam Enzo Fernandez ana tau gola an sipur su tin minute nga hnuwa palmara siam saka tang bokin Nicholas Jackson an gol ni na akhung velea Jackson hian tau fu che lo ma sela a om bora ball in perin a gol ta thawani minute samret pathumna Dewsbury Hall atanga bola mu Jadon Sancho an athiam dan takin penalty area veilama asiam rema athwai lut moi hle heminu minute samkwa pakhanna additional time a Enzo Fernandez a ball pass atangin Moises Caicedo an penalty area pon hret atangin moi takin apet lut boka second half a hian Betisian gol khung bel theilovin goli an chua heiwang hian Chelsea hian gol an chuang ma sang nuwa goli gol khatin Real Betis hian le thala ang club chanchina Europa Conference League champion no moi an choi masak ber an tongta ani he matcha hian kolpal mar hian gol khung lo ma sela assist tum ni nain a tholok leya a khel thale boka heiwang hian player khel thabera thlan niin player of the match choi moina adong Chelsea hian Spanish club nea an champion awangin kumsang ni pahnih hnuwa European competition final match ha Chelsea hi Spanish club ni lo zinga Spanish club ne theima saber an ni foreign club zinga Spanish club ne theima saber an ni tina ni chu sangni pahnih hnulama European competition ha Spanish club ten final anin pet kain no moi an choi zela ramdang club ten an ne theilowa ma se chu record ro pui tak chu Chelsea hian an thai cheta ani ti hian Chelsea hian UEFA ina abua sa in elna sang champion no moi an choi kimta UEFA Champions League a tumhni champion to in Europa League a tumhni an champion to a UEFA Super Cup a tumhni champion to in UEFA Cup Winners' Cup ti thina khan tumhni an champion man boka UEFA Europa Conference League a tumkhat champion ta bokin Chelsea hian UEFA hnuaya in elna sanga champion no moi an choi kimta a FIFA Club World Cup no moi an choi to boka chu wangin Chelsea hian tun laya in elna an khel English Premier League FA Cup Carabao Cup FA Community Shield le European competition zong ba ka FIFA Club World Cup thlengin in elna an khel thei zonga champion no moi an choi kim vek towa an ni chau hi hetiang record nei om chhun an ni chu ba ka chuan Europe level B ka European competition a champion kim vek thei om chhun an ni bok hei ba ka hian Chelsea hian dot bolian nuaya champion no moi an choi masak berania antan achin chia tlak le Chelsea hian squad din tharnan pound billion chuang dai an senga tuna hian Europa Conference League champion no moi choin no moi ang zong chuan bulan tran na an tongta ania champion no moi dang choi belzel in be seina po an nei liana chutiang tur chuan player no pang talent nei thatak tak la khomin team an din mek ani Chelsea hian tun season Conference League hi an khel thaleya match som pathum khelin tum som pahnian chaka tum khatan klom draw result nei mi lovin an championa match som pathum atang hian gol som li pahni lai khungin gol som chawan chhuwa trumnga an gol veng himin clean sheet an nei telani Europa Conference League a hian tun season a Chelsea hian gol khung tuma tum zahni somni pahni gol shot an nei atangin tum za paru gol zona an peta tum somruk pasari target a ball da thei lovin tum som li pakua an king puiten an block sak final an luna konga hian league face a jeng Panathinaikos Noah Heidenheim Astana le Shamrock Rovers te machonin an hne 5 veka league match ruga Chelsea hi an chak 5 vekani tichuan run of 16 a Copenhagen machonin double leka khelania home le away a Chelsea hi an chak ve a quarter final a Legia Warsaw machonin away a Sithum Phaya an chak nuin an home match a goal ni gol khatin an tlom thunga hei hi an tlom om chhunani abak zonga Chelsea hian chak 5 veka semi final a Djurgården home le away a nein final a Real Betis an le thal le tabok ani Chelsea team a hian an champion theine tura gol khung tamber chu ma giwi ni in gol ruk akhunga Christopher Nkunku an gol nga khungin adot boka
Kiernan Dewsbury Hall le Joe Felix ten goal ve an khung man bok assist nei tamber hi Enzo Fernandez ni in tumruk assist aneya Jadon Sancho point Conference League a hian assist tumnga anei tling manani Chelsea tana Conference League ka minute mang tamber chu Philip Jorgensen hian nia minute sangkhat le somriat amanga adotu hi Kiernan Dewsbury Hall ni in minute sangkhat le somni pali a khelani ti hian Chelsea hian UEFA buasa in elna sang sanga champion no moi an choi zat hi pakua atlingta a heiwang hian UEFA hnuaia in elna sang sanga champion no moi an choi zat bel khoma no moi choi tam pariat na anita a Chelsea na an phak lo te hi no moi somni paruk choi to Real Madrid te som pasari choi to AC Milan te som pali choi Barcelona te som pathum choi Liverpool te som pahni choi Bayern Munich le voi som pakhat choi to Juventus Barca voi som choi to Dutch club ro pui Ajax te an ni Inter Milan hian UEFA Champions League final an khel dona an champion ani chuan Chelsea ni rualin UEFA club competition a champion no moi tumkua choi tling thei jinga an tel don ani transfer thuleng lam hoita ila Garnacho hian Manchester United achua san arin omzela tuna hian AC Milan in an hel ve lea Garnacho hi changei tumin ro manna po an siam ni Interland ani Serie A lama Garnacho thajok mu thai in beseina nei chungin AC Milan hian laklu antum Ryan Cherki Lyon playmaker le Nottingham Forest player poimo Morgan Gibbs White hi Manchester City in laklu antum chunzom zela tlang malam ti changna turin Kevin De Bruyne mun rok no khana tura an beiseilen zualte anni Manchester City hian Ryan Cherki big hi Paul Magdadue somni atanga somni panga velin laklu thei anin beiseya Ryan Cherki a hian sumtam taksen antum lem lo ni in alang heti la hian Manchester City atanga input chuak tur Kevin De Bruyne Belgium playmaker hian Serie A club Napoli azom don ni in alanga Italian champion hian kumthum dai contract ansi mu ani Manchester City in AC Milan atangin Tijani Reinders Dutch midfielder season mang thatak hi laklu antum chunjom zel boka Reinders amana hian Paul Magdadue somnga panga talsen angai arin omani Manchester City vek hian club ru atangin defensive midfielder Ardon Jasari laklu antuma kumsomni pahni mi hi Euro Magdadue somthum panga Borvelin laklu theitura ngayania ani hi Belgian League ka player che thabera thlanin player of the season choi moina adongani Real Madrid forward Rodrigo hi Arsenal in laklu antum meka mase Rodrigo hian ama dortu te dorna hi ala bengkhon ri lova Real Madrid hian Xabi Alonso an la luta Rodrigo hian Reala adin muntur hi riat chian phot adu ni in alang Arsenal hian Victor Gyökeres kumnga dai contract si muin laklu antum chunjom zela anin dorna point malam apan zel ni Interland ani heti lai hian Victor Gyökeres hi Manchester United point laklu antum chunjom zela United hi an beidong du big lavani Manchester United hian an player zinga Casemiro le Alejandro Garnacho te hi an shal mela anni hian season thara United kor an hak arin om chia to lova club dang an pan arin oma United hian squad din thar tumin tran an lameka tuna an squad a player tam tak hi chuatira tuna player an neizat aya tlem shat hi season thara nei an tum bokani Manchester United hian an squad din tharan tum mek na Brian Mbeumo Brentford player poimo hi laklu an tum zinga atela heti lai hian an player nei sa Marcus Rashford Anthony le Jadon Sancho te ero an shal ngei arin omani anni pathum hi an shal theilawani ero chuan Brian Mbeumo hi an laklu arin omlova United hian an forward player te an shal thenani lo chuan forward player dang an laklu arin omlova achan chu tuna an squad po hi an club how tu then khat ngai dana chuan atamma ma towa in pai tholba ka player thar engi mozat manga team ti chak an tumani Manchester United hian Wolverhampton atangin right back Nelson Semedo Portuguese defender kumsamthum pakhat mi hi free transfer a laklu an tum boka United hian an tlar nung dinglam hi thuam chak an tumani Chelsea Bayern Munich le Manchester United ten AC Milan atangin Portuguese forward Rafael Leo laklu antuma club lian tak te hian anin chu chunjom zel don ni po in alang Chelsea hian striker number 9 tur zong mekin tuna hian Liam Delap te Benjamin Sesko te Hugo Ekitike le Victor Gyökeres tenen po seizom an nia Blues hian number 9 striker hi neivat tumin achak theyang berin ma an la a Chelsea hian squad ti chak an tumna a
number 9 striker tur hi an ngai poi mo ber te zinga anda ani hetila hian Chelsea hian Napoli atangin Zambo Anguissa midfielder thatak hi laklu tumin ma an la chunjom zel boka Italian champion atang hian Anguissa hi an la chuak thengem ti ero hriat alani lovani France club AS Monaco chuan Barcelona atangin Ansu Fati an la lu dona lona la lu turin inremna club pahnih ten athupungin an nei towa an inremna hian angeta in lei theina turin thu an thlung telani Ansu Fati hi Chelsea nen po seizom thin an nia ma se ama hian Monaco hi athlang ani Carabao Cup champion Newcastle hin antlar malam thuam chak tumin ma an la chunjom zela tuna hian Brighton atangin João Pedro laklu antum mek ani baka hian Ipswich atangin Liam Delap an be sei boka ani hi chu puitu an tam hlea Everton Manchester United le Chelsea te point Delap hi laklu antum mek Real Madrid hian Benfica atangin team thuam chak nan Alvaro Carreras laklu antuma ma po an son hlea antlar nung thuam chakna turin Carreras hi laklu thei ngei po anin be sei hle Real Madrid hian an forward poimo Vinicius Junior thlung het turin contract an si muwa Vini hian kumthum dai contract Asia Beldon ni in tarlan ani Saudi club Al Hilal chuan Italian manager Simone Inzaghi tuna Inter Milan kai hruai tu hi an team kai hruai turin laklu ngei an tuma kum khata euro maktadui somni panga hlopek anin huama ma se inremna ero an la nei lo thungani Italian Club Champions League final khel tur Inter Milan hian Manchester United atangin lonin Rasmus Højlund ho andua lona ho antum dana hian angeta in lei theina tura thu thluntel ngal andu boka Manchester United hian an phaldo nemti ero ala chiang lavani BBC na atarlan transfer thuleng soikai vele taila sintar langin Real Madrid chuan Leverkusen atangin Florian Wirtz laklu antum chunjom zela Wirtz hian Liverpool apan ngei tura be se niya Liverpool apan tur thu hi tarlan te po awm nual towa hetiang kara hian officiala online laklu lo awangin Real Madrid hian Liverpool makhalin Florian Wirtz hi laklu theingei anla in be sei fan ani Telegraph in tar langin Newcastle chuan nipui transfer kongka hon huna Crystal Palace atangin English defender kumsomni palemi mage hi laklu antum dona Brentford atangin Brian Mbeumo laklu antum don bok Liverpool i khoin tar langin Brentford chuan Liverpool atangin Kwahim Kelleher Republic of Ireland goalkeeper kumsomni parungmi hi laklu antum dona Kelleher hi palmaktare somni Borvelin laklu theitura ngai ani Independent in tar langin Brentford hian Liverpool atangin Kelleher laklu antum lai hian an goalkeeper nei sa Dutch goalkeeper Mark Flecken hi Leverkusen Erik ten Hag an senglu atum ve mek bokani Florian Plettenberg in tar langin Bayern Munich chuan Liverpool atangin kumsomni parungmi kodikak po laklu antuma Liverpool kai hruaitu Arne Slot shal aphal lo thungani Bournemouth left back Milos Kerkez hian Liverpool zom turin athupungin inremna an nei towa kumsomni pakhat mi hian Liverpool hi azom ngei abese om ta hle ti Fabrizio Romano an atar langani Spanish sansin bulian ten tar langin Spanish champion Barcelona chuan Manchester United atangin Marcus Rashford laklu antuma Barcelona sporting director Decoan Marcus Rashford agent ador to ani Times in tar langin Arsenal chuan Leroy Sané kumsomni pakomi Bayern Munich tana khelmek German forward hi laklu antum Arsenal chuan RB Leipzig atangin Benjamin Sesko laklu antum chunjom zela ma se Sesko khelna RB Leipzig hian an striker mana hian pawn maktadui somkwa pani point panga an chiara kumsomni pakhat mi hi Arsenal hian hetiang za sum the chuakin an leingam don emti hriat alani lova Manchester United point Sesko hi an be sei mek ani Ole khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thak the chin chu nile photro se